Chalu all of I or the chata or you can hala or chulva cane over terra hergi, hergi, lolura, bahe quagi, over jella. Kane, among party the mono, party the hair no. I make a chalu all over. Over in a party, patia, patilano. That guy named Puma. Mudo. Ada kwamu da guy no. Aga chalu dulu no. Ada kwamu da guy ne. Kan mudo mana. Ada juga. That guy ne. Kwamu ah. Ah. That guy kwamu ah. Kwamu ah. Ah. Amunga. Ada kwamu. Ada kwamu. Lada jawab papaga tadi no. Hati. Dan gaya kebami erkwam kita cilara kebami dimu ya gaya. Dan terlalu cerita mula. Lima. Hai. Bifai. Bifai cina. Sabasu. Jadi nol ba dulu ini. Ye jasa puara lian nol ba. Dari kaya muka apa drama apa. Dari kaya betul lah dari cor kaya jalan dabu ya. Ah dabu ya. Tadi depo mana ni? Depo mana ni? Depo silo mana ni? Ah depo mana? Depo silo mana ni? Depo silo mana? Nah, lupa lu kok mata sosial. Dulu depo mana ni? Depo mana tu? Ah depo mana? Ada tera talan ni lah. Pehera muka keca meme keca amal cila di. Le puma. Nah. Amu tu jekuan orang apa lah je le kuala muka jekuan orang depan orang ke apa? Temu nak bila kita kalau kau. Ah. Dan gak pia meje. Pia. Ah. Dan gak ini mereka lah. Nampak cera, baca dabu aja lah dan gak. Antara gua. Antara. Antara. Dan gak. Apa hebat ya apa ada? Hebat ya? Hah? Lucu kle. Tiba nak apa jadi dia? Kau dah orang malu kami, kau dah lupa orang ni. Ah, lei na i. Mana jenamu na awal parti orang mana? Deh. Okay. Terus hebat malu orang punya, mantan yang kaya orang mana? Okay. Baru kelu pakai. Terakhir tili belum baca nolah tu saya. Maya, apa lagi? Bapa pelita je, tapi maya tili belum baca nolah. Antara maya tili bala le pahali lah tadi ya. Dah ada murid kuadu hai kita lari mana? Orang maya. Ikut ada seperti orang ya. Lei, dah gak terah, kamu terah. Hai, ini kamera, apa? Terang-terang ni deheli, terang-terang ni deheli. Lucu kerja, gua kalau cewa lah, nah, celah. Nah, tak ambil hati bahan, kemana? Nah, kemana dah naik? Ambil hati bahan kali ni.
Mati bangun ni no. Mga party. Mga party deh lah. Ye jadi mana ye happy kera. Walu, aku jalu orang kalu. This is a warehouse gathering about the someone sick. Her husband died. Here is a sheep. Okay. I think I have to see you next hour. Dito apa po? Technology ki. Technology ki niya wa. Since long time ago, okay. I'm gonna draw my friend. Like thank you. Okay, I will see you. I will see you next time. Okay, bye bye.